So, ngina 3 days ekhaya bangangathi. Abangathi ekhaya bona noma bangathi made bangathi just sigcina nefonini. Wonke lo 3 days ngila. Zambama mangiphuma la ngemsebentini ngisecurity. Ngiyosebenza. Kuhlephula kwami lapha ngihlephula ngicabanga hour leli 1 funa ngibe ngitela. Ngicabanga labaningi bamangala ukuthi why le ndoda igcwele ibhuku leli 1? Because ngisuka emsebentini. I think emsebentini ngina 3 keep off yard. Mangisuka lapho ngepompini lapha ekseni, ngiwashe ubuso, ngeze matinyo, isule lapha nalapha. Ngine mekushothi ngitholakala la. Sase mangido bangihamba ngemahama. Uyabona? Labanye bobuthi usa le ndoda lena, man iPhumalanga ngimvele phakathi eMpumalanga 80 show. So ngichaza ukuthi singathi khobozi. Singathi masibuka lo umuntu simnyembenye, yabona? No. Ngifikile la angeke ngikhulume lo mina ukuthi ngibani, but ngisima ngifika la nawo ngiphase ngalanye indlela yabo ngambuka ngathi but linye ilanga utongathi